Talaflava o Tala Fou mai Ausetalia. Mo whaelo mai le loia sili mo le stete o New South Wales o le tina e swafa ia Kathleen Forbeck o le amangalo. Wa mai ale lua sul tau sanga le whalpuipui. Ina ua wha maonia lo na wha o le oti ila na whanau e tō wha. O lo na wha salanga e o atu tolu sul tau sanga le whalpuipui peitai. Wa whaelo mai le loia la wha matu ese mai le tina mai le whalpuipui se teimere o tō mamao. O le amatanga le tausanga nei na alia ai nisi su e ngai lumo le whaamsinonga mawalunga e whaatatawi ni whaamatalanga tausa e nisi ua mawane mo whaamatalai o le mariri o tamaiti o no mafua mai i se mafua angalava tau le natura, natural courses. Na ta wai lea taimi le tariaina o le su e ngalea e le whaatonu o le persecution. O le sola le wadia e le whaamtaranga le loia siri le mata upu ma le whaai unga o le awhaia luno winga e le o toe mau whaasa o loto mai lea tina mai le wharipuipuia o tādi ai se li poti a wiri iri tonu i le mata upu le nei. A tono le amaua se mapusanga po se fesoso ani foi mo pasese mai company va lele pe a whaia whaalawi loa lo ia le ofisa tuto tasi o le Independent Aviation Agency e whea ngai mamata upo e whaatatau le whaapua se o na whaaleao ngai na mai o whainga malanga pe whaatua i foi. O le whaamtalanga lea mai le ACCC po le Australian Competition and Consumer Commission. O le ripoti na tuina le ACCC i le malo, wa lapta i ai o le lele leo au nanga, ma le so ona taunga tau pasese o le a whaabau pea, o na whea ngai ma pasese se i vanga nā, wa whaade leia tūlanga ia whaatau vanga, e au fiai ma le whaade leia o awanoa mo wa lele laiti i ma lai wa lele te tele. Ta ua le ripoti le 9 News, talu mai lava le wha mai COVID-19, o le wha lea ngā ino whai ngā malanga ma le wha tuai, sa matua ia a fia i lava pāsese, e mai se le tūranga tau tupe, a e lea i lava pe i titi foi, se tupe toe mawane compensation mai ia wha le tonu. Whai mai la le wha tonu le ACCC, o le tali o le whai o se ofisa e whea ngai mamata upu whapea, ma launa ia i foi company ia wha le leia latu o onanga, ia latu pa anga po customers. I le tūranga o malanga whaava malo o ta ua le ripoti le ACCC o lo o mau o lunga pea pāsese ma ua mai tawina ua pa ule tau o le penisini o waalele le teminei ta alo sia la ia mawai ma se wha maa venga mo malanga whaava malo. Tusa pe whaonga atu se text po se meli wha wirelessi, se telefoni foi po se e-maili po lunga le social media, ia mauti noa e tangata uma e le whaatari lava le au tau wha valea, i se mea e tau mawhai e maua ai le awanoa, i tupe po wha maumaunga foi. O le whamtalanga lea mai le ofisa o lo nafa ma le matai tuina o mata upu wha penei le Scam Watch. O lato na ia tangata ia mātala i seisi fo i tu ai ngā tau whaavalea fōu wāanga i mai a o iei le tunu le whae ungo le tau sanga wha le tupe. Wa whaamatu mai le Scam Watch i lunga o pengta wha ilangi se whaataita inga o se text tau whaavalea i lunga le Twitter. Wa whaata ai whaapea o i lato mai le ofisa o la fonga Ausetalia le Australian Tax Office. Matalo sanga i le tangata ia kiriki i lunga o se link mo se whi au taua. Whai mai le Scam Watch e le taitai o na lafo i nane le ATO se text whapea. Ngo whautua le Scam Watch i tangata ia whae tete, ma mata ala i tau wha se whapea e maise pe a whai e whai atu i a te oe e te viliina se numero telefoni. Walapta ia whai tangata e au maule stete o New South Wales lava, ia whae tete mai aunga o le meningococcal ina ua wha mawina i whale mai keise se tolu ma le tangata e to tasi wa maliu. Pa maria mai le soi foma la loina New South Wales o se tina mai sini pe ama lima sultau sanga le matua wa maliu na ua afiere ngase le nei ma leisi to olua foi e au maui sini ma leisi le Central Coast o lo ua afia. E ui e le taatele le nei ngase e whailava si o ngaonga o na afianga e maise lava i pepe ma whana witi ma wha solo nei tangata laiti. Whai mai foi fō mai o le meningococcal e ma whai na wawe lava na ti ngai nai le tangata ma e tā uu tāua lava le whai au tōng whitinga. O aunga e au whieire ti ngā o wāenga o le tino, whai ngā tā o na ala i tai au, tangi leo tele i a pepe, ma tua i ti ngā le ulu, le fia i mōli se senga, ma ti ngā le ua, ma mangeso le tino, pe mū pe via le foi, ma e au o na wawe wa aise fō mai pe a masaromia, wa fia ia unga o le ne ngase. E ma whai o na mauma waise soi fua i te tonu lavo ni nai tū la, pe a le tong fitia e pe o na whaelo mai i le lipoti. Ma le tara muli,
O se ri mai sia mani wa feta wa ina na ia au mai a wha na i Ausetalia le tu sa male 3 kilo le whala au whasaino le aisa wha au i mai le malai wa le isini le masina na te nei na tura i lumo le wha msinonga le asoruru taruai ma wha ailoa i li poti le so pea ma le lua tesi ma le 5 miliona le tupe mauane ai mai le auta. Pai mai le 7 News o le tangata le fitu sulua tausanga tau nuu le malai wa le isini se malanga mai Paris e ui mai Hong Kong na maua i leo leo whala au whasai na i le taimi lea ma mōli ai lama. Tal tonu sa whai tonu ma se isi tangata i le masani ai sa soson yan fo il whatonu uina o lana malanga ma ua wha matala i li poti o le whala au whasai na maua sa teu le lei mai le lining o le atopau a le tangata lea ia maolo o wha au pia neisu e suenga i le mata upu mata lia le isi teimi e tula i ai le wha msinonga. Tala nana video sa moma i Ausetalia le amtanga le nei mai aso.